Kurdistaniyê nihêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz. Temaşevanên nihêja vê hefteyê gelek mijarên nîrxandinê hene. Li Bakurê Kurdistanê siyaset reng digerîne. Bûyerên li Wanê û bertekên li dijî bêhiqûqiya lijneya hilbijartinê bû sedema serhildana gel. Piştî siyaseta hendek û barîqatan cara yekemîn e milletê Kurd û hêzên siyasî bi awayekî girseyî bi çalekiyên aşîtiyane sivîl û demokratîk bi yek dengî li dijî binpêkirina îradeya milletê Kurd derketin kolana. Ji alî tevgera Kurd bêguman ev gava gavekî pîroz e. Milletê Kurd mirov dikane bi şiklekî bêje ku milletê Kurd tirsê kuşt. Demokrat, oldar, çepkir, liberal, muhafazakar hemû nava welat dervî welat dilê her kesî li Wanê avêt. Di destpêka bûyeran de gelek bang daxuyanî hat dayîn. Di nav van bang û daxuyaniya de banga serokê giştiyê PWK Birêz Mustafa Özçelik pir balkêş bû. Rêzdar Özçelik di banga xwe de wiha digot divê em li hemberî neheqiya ku li Abdullah Zeydan û li gelê Wanê hatiye kirin derkevin. Lê divê em ji bîr nekin em ji şiddetê jî bi dûr kevin. Em biriyên meşrû, sivîl, demokratîk nerazîbûyina xwe nîşan bidin. Bi qenaeta min ev hevokana nîşana hişmendiya neteweyî bû. Balê kişandina ser êrişê dewletê û provokasyona bû. Wexta mirov di nirxînê di encamê de naveroka banga serokê PWK Birêz Mustafa Özçelik bi ser ket. Milletê Kurd li dijî biryara nehiqûqî nedemokratîk li xwe, li raya xwe, li dengê xwe, li welatê xwe û li serok şaredariya xwe xwedî derket û ji siyaseta tund û tûjiyê bi dûr ket. Qenaeta me ev serkeftin e. Gelê Wanê bi helwest û refleksên xwe ya demokratîk û neteweyî mirov dikare bêje qezenc kir. Lê bûyerên Wanê nîşana hêza gel û siyaseta sivîl û demokratîk e. Ev berxwedan, ev sereldana gel tiştekî nîşanî me dide. Şerê çekdarî, dema hendek û barîqatan, dema siyaseta tund û tûjî êdî derbas bûye. Kilîta her tiştî hêza girseyî ye. Bi tekoşîna meşrû sivîl demokratîk mirov dikare li welatê xwe mah bi destxistinê de gelek tiştan bigerîn. Ev yeka ew ê bibe sedema piştgiriya hêzên navnetewî jî wexta hûn ji tund û tûjiyê bi dûr kevin, raya navnetewî jî piştgiriya we bike. Lê wer diyar dibe li Bakurê Kurdistanê wexta mirov dişopîne pêvajoyekî nû dest pê dike û ev demekî dirêjî ev mijara were peyvandin. Hefta pêşme em ê vê mijarê bi şiklekî bi hûrgilî bi mîvanê xwe binirxînin. Lê mijara me ya îşev nûnertiya PWK Ewropayê. Ez ji avalê xwe rê jî rica dikim bira mîvanê me bînin ser ekranê. Belê, ji rêzê ez mîvanê xwe bidim naskirin. Mîvana me ya yekemîn ji jor Birêz Sewal Mert e. Sewal xan tu bi xêr hatî? Xêrê de êvar baş û hemiyar e. Mîvana me ya duyem hevkara min Roza Kurdî ye. Roza xan tu bi xêr hatî? Gelek spas, silav û rêz ji bo hemû beşdaran û hemû temaşevanan. Mîvana min a din Selma Aqar e. Selma xan tu jî bi xêr hatî? Gelek spas Birêz Sirac silav işte û ji mêvanê te her wiha li temaşevanê me re. Mîvanê min din rêzdar Nîmet Mümtaz Aydin e. Kek Mümtaz tu bi xêr hatî?
خیردار بی ایوار باش کردستان ایوار باش هوالندن کوی و آنه لبورا به برنامه کمشینیم کک ممتاز مگو تجی بخیراتی کک باران تجی بخیراتیه ایوار باش سلاف همه بینران چارپل مدیا هوارن بشتارن و برنامه و کارمندن چارپل مدیا همیارا شب باش روژا بخیر و سلامت بن کک باران یاجی هوالو اما از دخوازم جه کک باران دست پی بکم لورا تایبتمندیا کک باران ایه کک باران ده قونغرا نونرتیا پوکی دروی ولات به پرانیا مروفکانه بیجاما توایی رنگ دنگن نونران گرد و بو سروک پوکی اوروپایی کک باران دستپیک بیجم سرخیره به سروکاتیا جنابی و بهویا که هون دمین پیش جبوی ملت ما جبوی پارتیا پوکی جبوی پارتیا ما هون کاره بن کارو خباتین هجا بکن کک باران از همه راست که مجاره و پرسا خوش جنابی تا از بپرسم سیویه که مهوه سوید قنغره دارخست و دوی قنغره ده پنجیو یک نونرین جه گلک ولاتین اوروپا جه انگلیستانه جه فرانسای جه هولندای جه نورویچه جه آلمانیا جه دانمارکا و گلک باجارین وک اوستوریا بشتاری قنغره بود لی قنغره وقتا مروف شوپان دشوپینه با آوائه که سرکفتی بو گنگشین قنغره اوه وک سروکی پوکه اوروپا ویزیون اوه چیه گلو هندمین پیش اونه کردین دیاسپورا اونه خباته که چاوا بمشینن ویزیون اوه چیه و چه خبات چه دریار وگرد ام دخوازن جناب و تماشاوان مره دیتنی خواه نرین خواه بیش نمو بکبارا نها بریا دست بکه ادخوازم بینم بیرا بشداران که پارتیا ما ششم بری کنگره خویا دامزراندن لآمده چه کربو دوی کنگره دا مجلسا پارتی بریاره که تایبت جبو اوروپا سنده بو که اندامن مجلسه جندام مجلسه کمیته که اوروپا پیکانی بو هر وها جبو نوجان کرنا اوناندنا پارتیا مهلا اوروپا او ارگانن یا ریخستنن که هبون همی هل وشاندن و به کمیته هان اقتدار کرن که جنوبا هوناندنا پارتیا ما لأوروپا پیک بینه آلیه کی دنجی دوی نابرده پیوست بو پارتیا ما در دوره پارتین در دوره را با آبایین هی را بدن ناساندن و بگمان پارتیا ما هر چند دو پارتین کردستان گیشتن هبو دو پارتیا کی آبا کرن لی گرانیه کی اویجه بو گل کادروین کردستان سیاست مدارین کردستان لوندو جیل در باشه بسر خوشی هنه اوان کادرویانا دی کاروبارن خدا کارن جدا دکن نویسکارن روشنبیرن هوزانن هر پیشوانن جدا نه دو ارگانن اوروپا دا د سیاست دکن هنه پیوست بو که دوی نابرده هم کادرن بره ایوان پارتیا وان هر دو پارتیان کو یکتی کرنه تفگر و پاکه آلیتنه داشته پیوست بو که خوب بکشنه وان کادرنا حیا کارمه وان کادرنا بکشنه و به خباتا پارتیا ولایت پارێزی کوردستانê bêguman divê demajoyê da li seranserê Ewropa gelek ciya me karibû
civînên danasînê bikin partiya xwe bi derdorê ra partiyên dinê ra bidin nasandin bi hawekî serkeftî li gelek deverên Ewropa van civîna pêk hatin. Her wiha di van civînan da jî derva wê jî me xwe gihîştan di gelek kadroyên serbixwe jî ku ew ê ku em hêvî dikin karibin di partiya me da wek li nêrînê me wek hevin nêjikî hevin em di nav vê partiyê da bi hev dûra kar bikin bi hev dûra partiya xwe bixwenin ji ber wê yekê jî ev şeş me partiya me ava biye me karibû di welatên gelek welatên Ewropa'da komiteyên xwe ji van aliyên hem kesên serbixwe hem kadroyên me berê êvan her du partiyan komiteyên xwe yê welata ava bikin civînên hevbeş ava bikin van kadroyên hinek kadroyê ku me karibû bikişînin nava van kadroyê partiya xwe ji aliyê dinê da ji ber ku em partiyekî nû ava dikin li dervayê welat li Ewropa pêwîstî hebû em destûrekî nû ji xwe ava bikin di wê derê da jî me komisyonên ava kirin li gorî rê û rêbazên rêxistinî me vê demajoya hanê da destûrekî jî ji bo rêxistina Ewropa ava kir û kongrê jî wek tehanî ziman ji seranserê Ewropa gelek welatên cûr bi cûr kadroyên me ê ku rewşa wan dest dan me li civîna xwe li Stockholmê civînekî serkeftî û bi hevdûrayî bi germî bi dilşadî me ava kir. Keremke Kekbaran niha yê temaşevan û yê derûndorên siyasî li benda cenabê we yî li benda hevalên Anka Beşdarî yanî vîzyona bi girêdayê vîzyona we ya kongrê gelo hûnê li diasporayê bi lobiyê bi Kurdên li wir dicîn hûnê çi pêşkêşî wan dikin millet merak dike yanî hûnê xebatekî çawa hûnê bimeşînin bi kurtasî cenabê te kare behsawiya jî bike wê baş be. Şwin demajoyê min anî kongre piştê kongre gotin dihat ser karê me pêş di kongrê da me organên xwe yên nû jen damezrandin komitê xwe ava kirin ji bo pêşerojê rewşa Ewropa û rewşa rêxistina me û rêxistinên Kurdistanî ku hene li Ewropa gotûbêj me kir bêguman li Ewropa gelek alî xebat li pêşiya me yek jê em endamê partiyekî ne bêguman piştgirî û hevalbendî ji bo xebatan xuya navendî em lazim e xebatê xwe geş bikin aktiftir bikin aliyê dinê hûn dizanin bi milyonek 2 milyon zêdetir belkî Kurd li seranserê Ewropa li derve welat dijîn bêguman bi milyona Kurd li derva jiyan ne tiştekî serkeftine ciyê kêfxweşiyê nine ev nîşana ew ê ku Kurdên me li welatê xwe ji ber zordariya mêtînkaran derketine derva li derva jiyana xwe debara xwe dimeşînin lê bi milyona Kurd civaka me li Ewropa wextê pêk hatiye wek her civakî pirsgirêkên me civakî hene pirsgirêkên malbatî hene pirsgirêkên xwendinê hene pirsgirêkên ziman û çand û parastina wê heye di wî warî da jî pêwîstiya di xebata li derve li diaspora Kurdî lazim e bi aktiftir em karibin cî bigirin. Aliyê dinê li seranserê Ewropa gelek avayiyên Kurd hene avayiyên sivîl hene avayên siyasî hene avayên cûr bi cûr ê pişeyî hene biryara me bingehîn ew e ku em avayiyên ku hene hevalên me ku duwan diradane em aktif tev bigerin gelek aktiftir tev bigerin ji aliyê dinê pêwîstiya li gorê civaka Kurd ji bo parastina civata me ya Kurd ji bo zimanê wê çanda wê hebûna wê li gorê pêwîstiyê em organîzasyonên nû karibin ava bikin organîzasyonên ku hene rêxistinên ku hene em karibin hewl bidin alîkar bin ji bo yekîtî û hevkariyê wan pêk werin bêguman li derva warê siyasî da hevkarî heye ji
یکیتیا پارتیان سیاسی پیکاتیه آلیدن خباتن دیاسپورا ارگانیزاسیون نوان هنه جدا جدا هنه پارتیا ملنرینه کی ویا تایبت هیا لازمه ام بورگلی آلیکار بن جبو یک رنگی و یک کیزیه کی سیوانه کی جبو دیاسپورا کرد کاربن آوا بکن جبر کو ام چه قاسا به هودرابن لامبر دولتن دربا لامبر هیزن نافناتوی اوی چاقه مرد کار خودی باندور به یکو جدا وقت مرد بمینه باندور اوی کمتر ده به کارن لوبی و خباتن کو پیدا کرنا دوستان کم کرنا دجبران دوی وارده پیوسیا ما بیکیتی و یکیزیا کرده هیا جبر وی یکیجی کارکیمه بنگهین اوه کو ام یک ریزی و یک دنگیه کی دبن سیوانه کی نتوی دموکراتیک تا سرانسر اوروپا کاربن آوا بکن دوی وارده وی خبات ما گشت بن گورا هزو طاقت خو با آلیان را تل بکرن تکلی دینن کاربن یک ریزی و سیوانه کی آوا بکن کرم کم یعنی باشه که باران سر جواکا کرد لگوره پیوستین جواتا کرد و لگورن پیوستین تکوشینا آزادی و سرخوابونا کردستانه هم آلیکاریا آزادی و سرخوابونا کردستانه را هم آلیکار بن همشی لگور پیوندی و پیوستین جواتا کرد لأوروپا هم دوار سیاسی هم دوار جواکی هم دوار پیشهی هم کاربن یک رنگی یک دنگیه که هر ولاتا کی دا چکن و سرانسر اوروپا دا چکن بگمان افیزا ما وقت یک به او کار می که لوبی تکری و آوا کرنا دوستان جی بگلگوری هیزا مبه جبو ویجی پیوستی گلک رنگ هیا که ام یکیتی و هفکاریان دنوا آوائین کردستانی ایکو باوریا وان به پیروزبایین کردی هیا و پشکریا دوزا آزادی و سرخوابونا کردستان دکن هفرزی و هفدنگی که دنوان دا آوا کرن اف کار می بنگهینه لأوروپا باش کک باران گلک سپاس از بچم جم سلما خانه سلما خان جناب ته کک باران گداری کر و تجی نونر کنگره بو امزانن کتکارا دوزا آزادیه و تجی گلک خبات کریه و دو کنگره ده بخواسی کمدیت ام ببین چند یان جناب نونران ده پر اکتیف ام جناب تبو سوال خان بو روزا خان نیمت خان بو شرمین خان بو هنگش اکتیف بون لی اف تشتی کو من شوپان ده اشاره تا گوهرتنا سیاسته یعنی وک جنک کرد وک جنن پاکی اون اکتیف بونه انسیاتیف گرفته بو دست خواه و دو گلک تشتاده به فکر خواه به دیتنه خواه به ریبرنه هون او بون گلو لگوری و پوکه اوروپا ده تکوشینا آزادیا کردستان ده رولکی چاوا ده جنین کرد و بوی گریدایی هونه لدیاسپورای چه خباتی بکن ام دخوازن تا گداری بکن فرمو گلک سپاس دوباره سلاورش بو اتوا کسی راست هنک نوا کم گوت من تخوازم ازویج تمام بکم دوی چالکیه دا اوی کتکارین جن ویلیابو مقادر نسرین نیمت خان بون ام نبیوانشی مگود خواست الیسی ده بکم بلی حوالن ایجا نها او حوالین که ام نبیوان ده مبریز کر اوان حوالا از گلک سال کاری تکوشینا دوز آزادیه کردستانی ده بهورا کار دکن و demek derececi em bi hevra bi ahengekî û bîr û baweriyekî em nava pakêta me cî girtibû niha jî em dîsa aynı wî bîr û baweriyê û wî ahengê em ê nava tedeke tevgerê de em ê me cî girtiye û em ê kar bikin. Helbet niha baweriya min van hevalê me heye gava ku em bi ahengekî ku em me xebitîne em ku dîsa bî rengê em bixebtin ام گلک تشتا دست بخن جبر کو دیاسپورا ولات کارو خباتن جنین
welat aktiftir dike. Welat jî me aktiftir dike. Yani em bi awayekî bi hevra girêdayê hevin. Yani gava aliyekî çalak bû, aliyê din jî bihêstir be û dixwaze alîkarê wî be. Helbet yani jin gelek girîngin. Roja ku ez bi siyasetê ra meşgûl me heyayî ro min dîtiye ku yani jin her tim ciyê civaka ku jin têda ye têda ahengekî bi hurmetekî em bêjin bi rêk û pêk çûyîna siyasetê tê ortê tê holê. Ji bo navê jî jin hîntir zêdetir gorî min bira hevalên mêr bibirin ji gotina min. Yani gava karekî hildigirin ser milê xwe bi em bêjin wek çawa meriv wek dayîk hêstê dayîkê zariyê xwe xwedî dike bi narînî û bi delalî yani karê siyaseta Kurdî jî min dîtiye jinên me bi vî rengî bi vî hesasiyetê wî karê dimeşînin û wek zariyê xwe lê dinêrin gor min. Ji bo navê jî diasporayê da karê me gelekin hêviya min ew e ku em dixwazin em nû hênû em me Kongre xwe ya Ewropa çêkir. Em ê helbet ew ê cihênên me çêbin û ew ê gor wî jî gelek kar û xebatên me pêşiya me gelekin ez zanim û em ê wan kara pêk bînin. Yekem jî ez zanim yani mesela doza azadiya Kurdistanê û hevalên me vî bîr û baweriyê vî boçînê dane ku ew ê bi ser jî bikevin û em ê vî tiştê jî ez dixwazim bêjim niha em dibînin nimûna jina em ji ber ku em diaspora nimûna jinên li Ewropayê em dibînin bi nava siyasetê de bi çi rengî ne. Niha li Danimarka 5 partiyên herî sereke serokê wan jin in. Aniha serokê dewletê jî dîsa jin in. Ez dixwazim di vî awayî de ez hemû havana me motîve bikim ku bibirin dengê min hatiye ketin motîve bikim ku yani tu ferqa me û ji wan ji hev tune ye bes ku em bixwazin bes ku em xwe di wî astê da bibînin. Yani ew asta bilin em dikarin xwe di wî asta bilin de bibînin. Tu kes ji me bilindtir bi qîmettir tune bes ku em bixwazin. û lobî gelek mihîm e dixwazim hevalên me yê jin di lobiya Ewropayê da diasporayê da karek girîng bidine ser milê xwe bi nûnerên partiyên Ewropî ra bidin bistînin û doza azadiya Kurdistanê derd û kulê milletê Kurd bi wan ra gotebêj bikin û çarjbû çaresiya û alîkariya wan bixwazin. Em ê projeyên me henin pêşê rojê de em ê berfirehtir em ê rayegiştî ra belav bikin. Spas. Baş gelek spas Selma Xan. Ez biçim alî Sewal Xanê. Sewal Xan Kongra we du roj ajot û di Kongrê de bi axaftin bi pêşniyar bi xizmet bi rabûn rûniştin rastî jî di warê teknîkê de jinên pakî pir çalak bûn û wexta mirov dişopand kêfa mirovan dihat. Aliyê Kongrê hinek ew lê tiştek divê ew ê de bala mikişan cenabê te ji bo yani beşdarên Kongrê ji bo Kurdistaniyên Swêdê dijî Kurdperwera we şevek ava kiribû. Ew şev xwasî ku yani mişopand mîmarê wê yek jê cenabê we bû şeveka pir serkeftî bû û gelek cara wexta mirov gudarî dikir mîvanan digotin yani 20 salên vê taliyê me şevekî bi vî rengî em nejiyane şevekî xweş sevekî yani Newroz li gorî Newrozê hat tê pîrozkirin. Ez yek ez dixwazim cenabê te behsa wê şevek yani em bê komîta Swêdê hevalê din jî bêguman bi cenabê te revûn em bên Hülya Xan, Leyla Xan, Roza Xan hevalê din jî hebû lê
وقت جنا بيت تكون من شوبان تور أبو جلو أب إشارتا جهراندنا سياستا بوكية كل نوا ولاجي دمن في إيطاليا بشتيه كي جلك شالاك ولات مير شالاك اللي دربه جن شالاك هني شبه جن سوا كانم وقداري بك سپاس که سیراج اولی از دخوازم جبو تماشابان پروگرامی را وارباش بیجم و ایک پروگرامی دا بشتار بونه وکه وزیکو کش شاهی نوروزی که پوکه آماده کربو لسوید شاهی که ریکو پیک سرکفتی بو گلک حوال به تلفونا به مساجا گوتن که یعنی براستی شوکی پر خوش بو هون بسر کتن از دخوازم بچک در حقاوی شویده یعنی سببا که موی شوی چکر بچک اوه که وکا که هون زانن سوید یک جوالاتین لأوروپا که چالاکین هم کلتوری هم سیاسی جعالیه کردادا گلک خورتن وکا مرکزا جبو چالاکی و هم سیاسی هم کلتوری بوی سوید هرتم و یکش سبب این کویا اون که پرانیین که سوید کردین لسوید جین جبر علی سیاسی هاتن سوید بنابراین سیاسی نه سوید ده کرد گلک چالاک بون لیم خابن او سالین داوی ده هر سال بسال چالاکین هم سیاسی هم کلتوری گلک کیم بونه و افزی والیاکیه که هیشتی نام جواته ده ما وكا بوكا ما خواست في والای بچك تجاوكن او سيس چل سالين للسويد مثلا فدراسيون كومالين كرد للسويد في والای تجادكر نوروزا تشيدكر هر كردك نالقاوي بالسياسات زي تنبو ليجبو شاهية نوروزية فدراسيون تشيدكر هر كرد بشتار بو لما خابن او سالين داويد فدراسيون في فونكسيوني في والا بونه تجنكريه او والا بون تشوينا جواتي ده ما وك بوكا ما خواست في والايه ده بچك تجبكن ما جو ام بلاتفورم كي دين كردين كل سويد دجين بهدورش خوارنك خوش بخون شايك بخون صحبتك بهدوره بكم بالناس ودوستاره غيني في والای ما خواست او که وکه هون زانن کنگرامه یا پوکه هبو دروج اینی دمیده ما خواست او حوالین کج دروی سوید هاتنه بکاربن بوی من سویتی ناسو دوست خوزی ببینن جبر که پرانی و کار دکر و دسی روز زیده تر نکاری بول سوید بمانه ما گو اوزی جبو ما درفتکی که اینی دمیده ام بی شاهیزی چکن بریا برنامه وزی که سیراج اوات هبسه از خوازم سپاسیا خودی لوکانت که متینزی بکم بریا برنامه و جبو که او درفت جمره دا کموی نوروزا خوا پیروز کرد و بسرکفتی بو براستی با آلیکاریا وام بو جبر که یک سبب که ام پریجاری یا نوروز چه ناکن وکا پارتی او كنت بچك ترسا ما هي كو امي بزرار در كفن جبر كو وقت لوكان ترزرفه دكي دوي جبو ام بيجن دست سيس كسي تگرك بريوي بدي لسپاسيا خول جبو كيك متين دكم كو بشرط كو سندغو كون چن كستين سگوروا امي او بك جبوي سپاس بو خودي لوكان تيره باش السوال خان گلک سپاس اجی یک دونر قنغره بوم از بشتاری بوم براسی و یعنی روزن پرخوش مبابره در باسکر و بتایبتی شوا نوروز شوا که هجای پسناندنیه اجی جبر سپاسیا ود کم و لازم سپاسیه کی پیشکشی هنرمند و بکن هنرمند و راسیجی هجابو بدنگ خو به موزیکا خو طرزکی نو بو اوجی هجای پسندنه از بچم آنکا جم روزا خان علی میزکن روزا خان از نوروز دورجه بپرسم لی دخوازم پرسکی به اوی گریدایی به قنگره گریدایی دخوازم جه روزا خانه بپرسم روزا خان
قواده مگو هونجی یک جه اختیف نونرک یا کنگره بون دوی کنگره ده دگلک وراده و انسیاتیف دگرت اشکره بیجم جه کمپیوتر بگره جوه نکشاندنه جه گلک تشتا جنین پاکی پر چالاک بون دگنگشی آخفتنا ده وقت امروف لی مزید کر هز و باندورا دیاسپورا جی لور خورد بو مثلا دیاسپورا و خباته کی چاوا بمشینه دورده آخفتنا رزدار محمد تانروردی رزدار باور اثر نشانا کو لدیاسپورا وقت امروف هزین دیاسپورا بین جمهف اوه کی خورته یا دورده yani derket ortaya dve tane mirov rê û rêbaza bibîne gelo li gorî we hûnê yani PVK hûnê li diasporaya lobiyekî çawa bimeşînin û bi wê girêdayî yani PVK gelek cara dibêje dibe yani dibe em dijminê xwe kêm bikin dosyê xwe zêde bikin بیاوه گلو لعوه لسویده بنگاه ویه که هیه که اونکانه بن لوبیه که خورد بمشینن و دوسیه خواه زیده بکن دجمنه خواه کم بکن امتا گدار بکن روزا خواه دنگ روزا خان دنگ نه gelek spas kek Sirac spas ji bo vê bername û dibare silav ji bo temaşevanên Çarpel Medya. Belê şiyarek pir xweş ku em dibêjin em dostê xwe zêde bikin û dijminê xwe kêm bikin. Dixwazim tenê tiştekî hevokek din jî lê zêde bikim em dostên xwe yê heyî jî biparêzin ew jî em li vê şiyarê zêde bikin bi hev re گرینگ دبینم بله بگمان گلک پیشنیارن هجا هاتن کرن وکوچی گوت برستان وردی برز باور سر برز شرمی باز اصلا گلک اخفتنین خوش تیر و تجاب پیشنیار کرن که بگمان و بمربن شوا بجم مثلا خورد کرنا لوبیه دست خوازم بگمان حسان کمر پیشنیار بکلی زحمت کدو خبات جرد به بکانی ناوی از بخواه کردا سویده می و لستوکولم دجیم بسالان وقتی 6 سال ببه از چالاکوان کرد ناو خبات و چالاکیین کردی دمه تایبت لستوکولم لسویده از دکارم به حسانی بیجم و بکیف خوشی بسر بلندایی بیجم کل سویده اف بنگه هیه یا خورد کرنا خبات لوبیه جبر کو ای بری مگلک خبات کرنه به دستور وست خوازم چند ریزکا کمن نوت کرتنه پارو بکم و دور بیجم چم از وان ریزکا پارو دکم ل سویده بنگه خبات لوبیه وقت مگوت گلک خورده بسایا مالا کادرین دوزا کردی ین جی سالین 60 ده که هاتنه سویده و ین پشتیوان که ده دربه عسکریه 12 ایلون 1908 ده هاتنه سویده بنگهک هفکاری و کولکتیو یا کارکرین پیک آنینه که از شاهده ویمه بگمان بریاوه جی بنگهک قوین هبو کوارین کردی کمله نو آوایی هبون گلک خوپیشاندان کردستانی و یه کردستانیان یه بریا 12 ایلون ده آرشیوین کونده هنه جالیه دینم جبیرانه کن کمیته پشگیری کردستانی بسروکاتیا سویدیک اولوف گه تاندبری که مخابن 40 روز بری داویه محاسبات وفات کرد حتی بود آمزراندن لگل کردین سویدیه ویده می سال 60 دیواری ده کدو خباتا دکتر سلطین راست گلدی خباتا برز جمال علمدار کدا برز عمر شیخ موس و هن اکادمیسیان و سیاست مدارین کرد جی دوی لوبیه ده گلکه رحمتیه عمر چتین و نجمتین بیو قیاجی از باورم پشتی دربه عسکریه
تركيا صالح هفته ويك بو او جي السويد مانه كادرين هنجي ايوه دمي وك بريز رشو زيلان دواري اكاديميك وكرمانجي ده كداوان جلكن يادن كسين بشتي حشتي كهاتنا سويدي بكردين بهنك تجربة وان هبون بريز كرم تشنافا بيجم بريز محمود كيبر بريز صالح إنجا هنفي جلبلي كيا إيزول أشرف وكموش حميد نوروز شيار علي عاشق بلال گرگوش شرمیز بوزاسلان و گلک لستایک دریج کاز ناویان ناگیجم بیجم لسر وی خبات سالین حشتی و هفتی گلک گاوین مزنا بیتنه نمونه بیجم فدراسیون کوملین کردستان دا مزراندنه فدراسیون سویده کردی هر چار پرچه کردستان همبیز کربو فدراسیون دمکن دج بو کردیاتیه دکارم بیجم چالاکی دیپلماسی ناساندن و اینفورماسیون ده ببو ناوند گلک دوستین من ینوه دمه بحث دکن دبیجن مدجوین آنده ترکی عربی فارسی دجوین مده درچوبون متنه و تنه کردی ام دپیوین کردی هر چر آلیه کردستانی هر کس بلهجه دوک اخواه دپیوی لتنه بکردی دپیوین هر وها کووار و پرتوکن به کردی جی لسر کردان دنابین سالن 85 لسوید گلکن از خوازم بناف بکم وشانخانه آپک برس علی چفتچی خبات گلک مزین کریه 30 ساله خدمتان نویسکار و پرتوکن کردی کریه چاپخانه آپکی هر وها برس حجی کردوخی مجبرانه کن بالسالانه روزا خان دستورات يعني فيا مجارة تي تجي أفكارها منه فيا مجارة برنامجي بالطيبتية لازم هون وقت هذاك يعني هون أكتوال چند ميناكا بدن أو باشتر بل لو رازي برس عواجي جتاب برسم أو برس جي جرينجا فرمو بله که سراج بری که از رولاتش تبگرم از جی پیش کشوانی برنامه می از چما واناده بیجم تپرسا لوبیا سویدج مکر مخواست از چند نمونه جسر لسر خباتا لوبیا سویده بکم از بوم شاهد داویا وی هفته جی از شاهده بیم از ایوه جی نمونه یکی بدم چما از واناده بیجم جبر کل سویده تاریخ کردین سویده سرکفتی که ام کردین آنها و پشتی به کنگره خواهی که ام پشتا خواه بدنه و الهام جه بگرن هیه لوما موان نمونهانا ریس کرد لسر وی بنگه هنو حال سویده چند پارلمنترین مای کرد هنه بدهان کرد دی مجلسا شارداریان باجارا ده هنه بسدان اکادمیسیان بدهان ماموستین انورسیتیان هنه ماموستین کردی هنه جالیه مدیا ده کرد دناف بیانیان سویده ده هری چالاکن ده کانالن سرکه تلویزیون سویده ده روزنامه سرکه سویده ده گلک کرد هنه خوازم وی بیجم که ام دکارن پشتا خواه بدن وان و ام دکارن خبات اخواه لگل وان مزنتر خورتر و پرتر بکن من لوما واناگوت اجبر که زمینک قوین هیه زمینک مزن هیه ام لسر کارو بارن لو بیه بالداری راوستن و گاوا باویجن جبو ام سر نکوین از باورم تو بند لپشمه تو نه زمینک باش وک مگوت و تجربه خورد لپشت هیه ام زیادتر دکارن چی بکن ام دکارن به پارتیان سیاسی به دزگاه سویده سیاسی دروه دمشینن به مدیا سویده را دکارن تکیلیان گرم و دمدار دینن نمونه وكدن هاجر تبخوازم بسكرين أسكارم بسكر. أنا أتخوازم مجارة كي جرينجا يا أتخوازم تبحث عليه بك يعني. أتخوازم مثلا نوروز جديدنا تا بقرم براسي اللور يعني قاعدة مش سوال خانة جيبو يعني هو إنسياتيفة كي برباش وقت جنين هي إنسياتيفة كي برباش قرتبو يعني وقتا مروف ود شوبان مروف ديد دا غفتنه دا معزوبانيه دا بيشوازيه دا حتى بيجم دا غوفنده دا و دورينه دا ميرا هر ونجن و بيشنكتي دكر ليا خان بو مقدر خان نيمت خان تو سوار سلما خان يعني تشبو قالوا افغارتن تشيه يعني او اشقاء او تشالكي او تشتي
هون پر زیده چالاک بون تو کانه اینکه بحث آوی تبیجی بکه زخوازم تماشوان زانه به هون چه جیان و چه درباس بو جوشا نوروزی تو قلاوی بکه از یکی خوش فرمو گلک سپاس بله هوالان جی بحث کر سواله جی بحث کر نوروز پلاتفورمک سوسیاله و ام دوی کردین دیاسپورا براستی همو متودان بکار بینن حول بدن که هستین چاندا کردی لباس زاروک و جوانین کردین دیاسپورا بچینن و هگر که ام بسرکتن مچاند ام بپاريزن نوروز پلاتفورمك ورايه همو رنگين كردي تين باهفدو ويادن جي برچيبونك پیروزباهي نوروز هبو وك سوال خان جي بحث كر لو ما جي ميوانه ما بدل خوشي هاتبون بكيف خوشي هاتبون و از دوی باری دمه که بکیف خوشی جی چون جبر که مگلک سپازنامه جی میوانی خواه گرتن شبک هارمونیک بو براستی از خوازم تا هر دبیجی جن ککسیراج گوتنک هی هر دوالی آجیته گوتن دبیجی لپاش هر میرک سرکفتی جنک هی لپاش هر جنک سرکفتی میرک هی از بارم دوی آماده کاری ما یا همه کنگره و همه شبا نوروزه ده ام به هف ربون ام لپاش هف بون هم هوالن جن و هم هوالن میر کدام همی ابو جن جی ارگانیزه کرنی حز دکن جی ریکوبک بونه حز دکن تنه تشتکی که سلما خان جی گوت جن که بخوازن براستی دکارن هر کاری بکن و سرکفتی بن بسپاریش قطعا نابه جن دبه بخوازن لوشوا نوروزه جنن که به اینیسیاتیو خال وربون به داخوازی خال وربون هم گووند گشت کرن هم ارگانیزاسیون گشت کرن جن که بخوازن دکارن و ویا افجی برابر به شیارامه براستی باشه yani dedi gotine ki xwaruya Kurdiye dibe şêr çi jine çi mêre ew ji alî tu şika me ji we tune niha Siraj beriya ku ez dora xwe bidim birêz Nîmet Mumtaz Aydin ez dixwazim nimuneyekê beş bes karim piştî wî jî bejim nimûna tu bernameyê îdare nakir rozax ez bernameyê îdare dikim dora kek Mumtaz nine ez ê mahfê axaftinê bidim Selma Xanê بله مداخله نکاریم لطفا سراج بیشتر گوه زرالاتش تا بگیرم فرمو ها بیجه بله جبو خباتا لدیاسپورا ویداویه هفته نمونه یک تزه دخوازم به تماشاوانا بپار و بکم مبحث کر دوستین کرده اولوف گیتاندبری که مگود سال 60 ده کمالیا سوئدی کردیج با پشگیریا کرده هوا کربو و هر وها اولوف تاندبری وک سکرتر گشتی یونسکو یا سوئدی بود سالن 67 ده و وک سکرتر اکادمی زانستی یک کارن در و سوئدی بود سالن 70 و 97 حتی 97 اولوف تاندبری هم کمیته کردین سوئد جبو کردین سوئد مافی دامزراندنی هم کمیته کردین سوئد آواکر بو هم جی آلیکاریا کردین فنلاندیا نروژ و ایزلندا کربو جبو کمیته جبو آلیکاریا کردستان آواکر بو داویه چل روز بره وفات کر کردین سوئد جبو سپاسیه که بکن سپاسیاوی بکن مراسمک لپرتوخانه کردی که یک جه هیم پرتوخانه کردی بو لور جر مراسم چکرن د مراسمه ده از شما ویاد بجیم جبر که از براستی و کردک سویده گلک سر بلندم ایرو دروش میرو نوچایاوی چکر درو پلانو دجی بلاف کر بکیف خوشیک بدل شادیه که جبر که از به هم کردن سویده هم به نامه یک برز مسعود برزانی جی کردستان نامه یک جمال باتیرشاند او نامه ده مراسمه ده هات خواندن زاروکیوی لایوی سپاسی جبو کردن سویده جبو علاقه که دانه خباتا باویوان جبو سپازنامه یک جباویوان راحتیه سپاسی کرن دور دی معالی کردستان جی دیاری داوان گوتن که ویا دیاریه هری پیروز جبو ما جبر که باوی ما ده همو جیانا خوده پشگیریا کرد و کردستان کریه جدل و جان
پرتوک نویسندیه بناوی آبجه لسر دیروکا کردستان که به حسانی کسین که لسر کردستان مراغ دکن بخوینن و زانبن. مخواست از ویا بجم چما مبینی مناگوت پاراستنا دوستن می هایی قیمت گرتنا وان و سپازنامه تشتكي قالك خوش بو ام بون شاهد حواله ما سويد جلور بشدار بون او جي بون شاهد براستي جي سربلنداي بو اس خوازم في بجم وقت بيام ام لدسكفتي خو خدي دركبن ام لدوستي خو خدي دركبن جبلي كو ام دوستي خو زياده بكن يك جي خبات لوبيا اوروبا جي دبي اف سپاس باشه روزا خان قالك سپاس جبوي ديتنيتا واغداريانا ایرو روژا جنای یا خبتنی پرایز ددموان ولا و اینسیاتیف اجماع گرتی سلما خان دخوازم مجارک اساس متخواست ایرو اوجی لوربه شرمین خان یعنی اوجی دستوری دا آماده به لشیناوان هبو لبورین خواست گوش بلا صدام شینا خواه از نکانم بشتار بن نابلو نره خوره ده تشتک بالام کشاند اخفتنا شرمین خان اخفتنا کی گلک ارینی و به باندور بو یعنی او وک شخص یعنی باندورک لسر من کر یعنی وک سیوانک اوی ده فکری مثلا او تثبیت اوی پر بالام کشاند یعنی دگو برجوندی کردستان ده پیشیا برجوندی پارتیتیه ده دبی مری ویا درخینه پیش گلو لگوری جنابه و یعنی او تثبیتا شرمی خانه حتی کی داره راسته یا جی راسته نراسته و کی جنه کرد جنه کی پوکیی ده چه بیجه سلما خان ام تگوداری بکر بدنگی خوبکر سپاس جارده که سرات تزانیش بر ilacı که از دکرم کنسانترام نک او که او بر فرصتی اول کمندگو که گرجن او بن یعنی خود آستا جنین خود آستا بلنده ببینن من نوت کرد و اوی من گرب بخوینم چونکه من نوت کرد و نخوان اواج بو من گرینگه من vedrim gotovo ko jin jinên Kurd xwe layıqî astê wiha bilind de bibînin ku bêjin belê em dikarin partiya xwe û welatê xwe îdare bikin. Em dikarin jiyana gelên xwe baştir bikin. Divê em jinên di PVK de ne bi wî hêst û hilwestê bifikirin xwe di wî astê de bibînin. Ji bona em nimûna ku jinên niha serokê partiya û em bêjin serokê dewletê ne Danimarka li ser wî min got yanî Tirkiye masiya me ji wan tune ye em çima em xwe di wî astê de nebînin û ji bo welatê xwe partiya xwe em çima tiştên herî bilind nefikirin û kar nekin. Keko ji bona gotina Şermîn Xan di helbet ew bû girîng bû û rast e jî wek roja ku ez xwe zanim ku ez ketme nava siyaseta Kurdî wek partî û rêxistin da yani piraniya partî û rêxistin evî digotin keko aynî tiştê partiya me û ewkê me ne girîngin yani bes mesele gava ku hate doza Kurdistanê em dikarin gelek guhertina bikin ev gotin her tim hat gotin lê mixabin hinek partî û rêxistin goter û kirinên wan wek hev nebûn û em şadê van tişta jî bûn helbet tiştekî girîng e nava partiyê de jî dît yani niha belê em bi salan e kek Mustafa û em nava pakê heya îro me dîtiye Birêz Mustafa Özçelik û kadroyê wî siyasî nav partiyê de her tim wî gotine û bi samîmiyet bê qeyd û şert bi samîmiyet gotine navê partiya me û serokê me
او كيوتيا جرينجيا ويتنا بس دعوة دوسا آزادية كردستان دا كو ام بقيد الشرط بهافرا بكاربن ببنايك بهافرا كاربكن لمخابن ام قالك جارة السرفي بويريجي سرفان خباطة ياجي خباطة يكيتيا كدو دوميان جانا از بخوجي عاجز درون دكو يا كيك بريز مصطفى تشما اوقا وصا سانكي ام بنا بارسكي يكيتي يعني ما خدوي رفشيدا من يستقريدي جبركو از باوريام بصاميتا بريز مصطفى وقاتروين باكي هبو كو ايرو ازانم aynen PVK'ji dvi avayda dmeşet kadroyin PVK'ji şu paku havalenden nava hevda yekiti çekir na kadroye PVK'ji aynı rengi da ekeko tiştek ne guhariye mevana got yeli mukhabil le gere gormen anha em peşili karu xabat yaxu biniran me partiye ki ava kiriye و از بوی قادروی به سروک خو باورم حیا داویه و از دانم که ام لسر کارو خبات خو بخواه بیرو باوری خو بوچین خو که ام کار بکن ام گلک کاری هشا بکن و اون که کو باشه گلک سپاس سلما خان د سیاست ده هنتشت بوی رنگی دمشه وقتا ریاوه راست به وقتا هند گوتنی خدا به اصرار بون گلک جارا بری چند سالا جناب تجیگو سروکی پوکی رزدار مصطفی چلیک و دمیجی دو گوش بوی ما ناو پارتی سروکی پارتی نخطا سوره ام آماده نه قناعتا من درکت ارته کو آنکا او تثبیتا شرمین خانه جی پشگریا وی دگره بکی فرقا ام ببین پوکی فرقا قدروین پوکی سروکین پوکی دور ده دردکه و ارتش بویوان آل نشتمان ولات گرینگه سروک و پارتی نگرینگه ما حوالی خود ور سکنان دی دمکی پریج كاكو شخو بواكا شخو اوكاوية فيكياوية تثبيتاوية زاني بواكا شخو تثبيتاوية كدا مصري باشه لو ماجي يعني سباس و افيت شتاجي بيجم ببرن يعني راسيجي مشرمي خان دي شوبانت لميناز نذكر برو فيزيكي مين نديتو امنات مباير بناسيناوي و إيروكو نوا بوكي تاجي جي دقرة اسمي سرفرازم اسماوردكم امي جالك كاري باش بكم كشان مخان جالك كاري هيجا كريه و جاردن بيروستكم حمي عوالن ميجن كيك ممتاز ببورين ولا ما إحمال كر إيرو إنسياتيف جنا قرتي ولا تدوري نادن ما كيك ممتازم جناب تا بخوازم ديتني تا بگرم يعني راسي اف كونغرا جبوي ملتي ما جبوي قادروين بوكي كونغرا كي گرينگ بو جناب تا يك آماده كارن في كونغرا بو يعني پشتی وقتا مروف دشوپين پشتی يكيتيا تداخل تفگر و پاکه پاک ولاجی پر اختیپ بو ل اروپای جی وقتا مروف دشوپینه ل اروپای جی پوکه اروپا به يعني بكارو خباطة خو بكي قوغرة او نوروز بو يعني هن بهتر مروف كانه چالکی یا جی پیشته چوینا پوکه اروپای ببینه وک جناب دوی قوغره دا وکی بیار گرد اونه چه خباته بکن اونه خباته کچاوا بمشینن ویزیون آوه چیه دخوازن توجی تالیه ما لیبین سر هب وکی یک جانا سروکی گشتی دوی تو پارلامش که توجی کاره به دوی مسئله ده فکری خواه بیجه امی کیف خوش gelek spas kek Sirac برنامه کی خوشه و خوشه که ام اول جن گوداریت کن ام جبو ببین پارتی که
راستقین دوی گره نیوی اندام ما جن بن دوی کنگره ده چارا یک نونر جن بون اما سرکفتن به حسبینن لیبیامن روزا کو به نیوی نیو و چقدر دوی گره ام خود سرکفتی حس بکن و ام دویره دانه جبو ویجی ام پلان و کارن کدوی بکرن مدانه پیشی آخه و یک جه یعنی ببین انجام کنگرامه کو ام دو کنگره ده مدید کو حوال میجن خاندی میران اکتیف بون ده پیشنیاران ده ده آخافتن خود براستی پشکریه که گلک مزندان کنگره و تشتکی دنیا کنگره سرکفتی او بوکو ام وک هر دو پارتی کو ام واهی سالک نبیه کو ام بونه یک و یک بونامه هنک یعنی نکو ما به اویدا دست بیکر ده تابانه دا دست بیکر اساسی خدا ما ده اویدا ده چاتیه ده ما دست بیکر پیشی سروکاتی بو یک دورا ایجا بر بجیر و ماتن بخونگره که ده الولات ما کنگره که پیکانی وقتی الولات ما کنگره پیکانی بو لباجاران باورد کم کمیته من نبودم یک لی پشتی یا ولات لأوروپا ما کمیته خوکرن یک و ام وک پارتی که روزا اولی تفگریان و او کنگرژی اوا یعنی بیشن هلبرینا و یک ریزی و هف خباطه هر دو ریخستنین مبون کو ما پیکانی از جبروی سپاسدار همو حوال خومه و یک اندامی کمیته آمده کار کنگره همو حوال براستی و کو پارتیا که کو 10 ساله کو اندامی وینه و به هفرا کار کنه بوی آوای بوی روحی تفگریان طبعا لأوروپا نها هجمارا ما و مرد ما مقایسه بکه که هجمارا کردین کل أوروپا اینه اوک پرمزنه بگرم گله کار بکن جبوناوی ما هنک بریارا گرتیه ما هنک برنامه دایر پیشی آخوه از هیویدارم کنگره که دنه ده ام دو قات خورتر سه چهار قات خورتر بن خورتبونا ما خورتبونا دوزا کردستانه ام دزانن کو یعنی پوکه وک پارتی دوی باوریه ده کل در وای ولات دوی ام کردستانی تبگرن نه پوکهی تبگرن ام هلبت ام بخوازن دناو کردو کردستان یعنی کردو کردستانیان کل أوروپا نه تشکیلیا پارتیا مبکن و ام جبونا ویجی کارو خباته بکن لی ام لأوروپا لکوچین أوروپای لسالونین أوروپای لبا أوروپیان دوی ام وک کردستانی تبگرن نه وک پارتیا ولات پارزن کردستانی ام جبو دوزه که موی پارتی دانی هم جبو دوزه که ام کار دکن دماکو بیامن لکوچهان لسوقاخان لمتینگان دوی تو کس اوا پارتی خوب بلند نکه فلاماین پارتی خوب بلند نکه تنه فلاماین و با آلین کردستانی بدروش من کردستانی او بکن جبرکو تو کردک یعنی أوروپیه که ده حافظه خود ویا پوکه ویا بویژن پسکه یا جی حق پاریه یا جی پکه بوی اوای او ناکن وک ملت مدزانن و وک ملت کک متاز از کفن نابری ده قوره ده او
تثبیتا کک باور پر بالا مکشان گو وقتا اون دچنجم سروک وزیر سوید یا جی کی تو بیج از اندام پارتیه کم نظام چه بک بالا وانا لی دزگه کی وی تمثیل همو کردا بکه هبه او دزگه کاره او بکه او جبوی تشتی تو دوی از جبوی تشتیاوی بکم راسی جی دوی ایدی دیاسپورای ناونیشانه کی کردا هبه او ناونیشان تمثیل دیاسپورا کردی بکه کو اوروپیجی دوستی مجی مباوری بینه او که ماسیه یعنی ام ببین آقا نوروزه وقتا مروف دیچه نوروز دیش بوی چه ام ببین آلین پارتیا آلک مهی مروف و تگو جناب تگو مری کارب او آلا بکه سمبول و بویه بمشه فرمو کک متاز از ام تگو داریم بله دوی وارده براستی yani ام وکا دو ملتن وکا ام کردستانی بن و هنکین دنجی yani سر راس از ناوی وانجی بلی بکن yani پکی وکا کو ملتک دن بن yani به هرتم به رنگین دن به اوین دن و به سلوگانین دن به رسمین دن درتين ام باواكي دن درتين و د تاریخ ده اوه ده گلک تشتی وا چه دمکینه و حتی دمکینه ملت هندا نابن لی پارتی هندا دبن پارتی جبو ملت هیا جبو دوزک هیا جبو ولاتک هیا ویا اوامه yani ام وقت پارتی اولاد پارزن کردستانه امیل اوروپای جبو دوزا کرد و کردستانه بهتر بلاو به بهتر آلیگر بگیره امی کار بکن yani جیه کو ام خوب بدن ناس کرن جیه هلبت پارتیان سیاسی هنه مرو کاره هره بوان هفدو ناز بکه خوب بدن ناز کرن و بجن ام پارتی کردستانی نر فلان اوینه لی ام دوزا پارتیا کی اوروپیا نادن قبول کردن ام دوزا ملت کی اوروپیا ام بدن قبول کردن و ویا yani de hedefa meya sereke ya Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ye ku em divî warî de yani em kesên ku wek me difikirin û kesên ku wek me nafikirin jî em ê bixwazin îqna bikin qanî bikin ku em wek Kurdistanê li Ewropayê em wek Kurdistanî tev bigerin ne her yek bi rengekî û ne her yek bi evekî ev tişt bo diaspora jî wisa ye niha bivê nebe welatê me çar perçe ye û li her perçekî partiyên siyasî yên cuda hene û her perçeyekî hedefek wan û rewşekî wanê cuda heye meriv vana tevvekî fêm dike lê wextê em wextê li Ewropa ne باور بکن کردین باشور ناویژنم کردی باشورم کردی باکور ناویژنم کردی باکورم وقتی که تشتک باشور دو همو کردستانی چکیجا پرچه بین سفربر دبن ما ده حلب چه دید ما ده بویرین گرینگین کل کردستانی قومین ما دوان آوادا دید لهر وهاج بو روجلات وسا روجلات کردستان دما جینا آمینی او بو هات قتل کرن همو کردستانی مثلا عفرینه دجی واره بود داگر کرنا عفرینه دجی بله داگر کرنا عفرینه جی او دوی ev جبو همو پارتیین سیاسی ین هر چار پرچه کردستانه ببه او yani به قاعده که کو yani به پیمانه که مشترک کو ام ل اروپای لبا اروپیا دوزا ولات خود درخن پیش ل ببینه به دما کو ام پارتیین سیاسی ببینن او ببینن آنجا دناو کردان دا امکارن خورا پشگرا پیدا بکن او حق هر
پارتیه لی ام دما کو برچاب اوروپیا ام خو پیشاندان دکن آن ام خو بحثا دوزا خود کن ام بحثا پارتیا خو نکن ام بحثا دوزا ولات کیب کن یعنی د کنگرامه یا کو مچکر یا کو محمیا کو ام لی هم فکر بون و ام جبوناوی کارو خبات بکن ابو بله كيك ممتاز از نوروزي ورم جم آليته دور از خوازم تا كيك باران من برسي كيك باران جناب تج بوي شوا نوروزي وخباطا وك سروكي بوكا اوروبا خباطا حوالين جن تي چبه جنين بوكي تي چبه و ديتنه تسروي شوي چي ام تا گداري یکی از تشتکی دنید خوازم سر پارتیا ما بیشن دوید دماجویا اوروپا دا را ارگانزه کرنه دا دکارم بخوشکایی بدله که راحت بیشم که تک کمیته که ما نه مجلس اوروپای نه کمیته ریوبر نه کمیته ولاتا جکیجا آلی هاتیه کیجا گروبی هاتیه من دا برچاف لگور پیوستی مچبیه ملگوری وی آواکریه کمتا ما ریوبرا ایروژی مجلسا مجی بی هوایاتی آواکرن اف جی شانازی جی کیف خوشی جی سربلداییه ای سال بگمان لأوروپا جه هر سال بهتر هاوی پیروز کردن نوروز جداتر بو لسرانسری اوروپا جداتر بو نه تنه لستوکهلم سرانسری اوروپا جداتر بو جبرکو بریاوی هیمبونه کی اوه ابو هر رخصتنه کی نوروزه کیش با خود چید کرن با هوا کی اوه چید کرن بس نوروزه سالین لگور چاندان نتوایی لگور پیوستیا جی بوی هوای هاتن پیروز کرن نوروزه که ما لستوکهلم پیکانی یکچه وان سال داویه که نوروز زده و ها گرسهی لستوکهلم لسویده نداد کرن افوالکش بو که او نوروز ما به کیفخوشی گلک آلی به گلک کیفخوشی و دلگرمی هاتن یاد دو ارگانزه کرنه دا حواله ما پرانی ایشن تنیل پیش بو یعنی اسلام لپاش وان سکرین افشی گوهراندنه که دنه بو دوار جواکا کرده او نوروز هر کسی که هاتن حیات داویا شفه گلک دلگرم بون و نوروزه که بکیفو شایی هاتنه و کرنه حتی ساعته وید در باست بو ما همه بیشه به اوی ملت بلاف کرد اشبرکو وقتا داوی داتن ام هیویدارن که جنن در دورامه و جنن کرد به تفایی نه تنه لستوکهلم سرانسر کردستان اکتیفتر در بگرم جبر که جن وقتی اکتیفتر بن زلام بهتر لدوان دچن بهتر اکتیف دبن دما زلام اکتیف بن جن هر تم لدوان ناچن بس وقتی جن اکتیف بن زلام راحتر لدوان دچن و بهتر تن قادا خباته بيكمان خبات ام چقاس اكتيف بن كيما جالك هم هر اكتيفتر بن و جالك اندام ماشي برسيارجي غافك لوات جبو جوانا در دوره ام اماده کار بن گشتر بن یادنه جبو سیوانا اواکرنا سیوانا دیاسپورای بدل جان خباتن هفکاریه اوه ام اكتيفتر تفگرن و نوروزه که گلک سرکفتی و پیروز بو سپاسدارم جبو آماده کاریا وان حواله که و شایی جمعه آماده کربون سپاسیا خوش وان یکو را پیشکش کم گلک سپاس علم جه از سوال خانه بپرسم سوال خان پشتی حقوق تظاهرات حقوق پسن حقوق گلو د برنامه و ده هی اون سالا پیش من نوروزه کی دیسا به وی رنگی چه بکن کیه برسید بده تی بده که ممتاز روزا خان یکشوه برسید از کارم تشکیل بجم دوی وارده بریا کو سوال خان بویجه
بيجي فرمو جبوكو خلتنا يفهم كرن براستي ما هر دو خست ام شایه که چیکن لی پشتی درکت کو لستوکولم شبک نوروز نات یا پیروز کرن مگو هم شایه خو و هم شایه نوروزه یعنی شایه کو ام حوالین جدر و هاتنه و اوینه کو ام بهدور شبکه خوش ترباز بکن گازی ناس و دوست خوشی بکن او جی بمرابن ما هر ام دفکرین لی پشتی چخاص نزیک بو او بو منیری کو نوروز امریکانی بیجه اف شایه دامزراندنا پوکه و نوروز و یک بله منیری تو شایه که بر بچاف استوکولم چه نبو مگو ام شخواه و حوالین می در و هرن که داره شخواه دوی سالون دا بمینن مگو ام اوه در واجی گازی بکنم همو بودورا هفته کی درباسی بوده شایه که و نابوی کر شایه نوروزه ساعت و خوش سوال خان برسی و پرسا خود نگرد نام براستی وقت گو شایه کی سرکفتی بو و جبو که او خویاد که یعنی اولابون که نوروز لستوکولمی وکا بری نایی چه کرن امی وکا پیوکه بیا بگرن سرملی خو هر سال امی نوروز پیروز کن لی بریا پروگرام آوا از دخوازم بیجم زی یعنی پلاتفورمین نه سیاسی جبو جواتا کردین کل سوید پیوسته جبو ویزی وکا وی شایا که منکا چکر او بوی فرماتی ببه که هر کرده که خو کرد ده حسیب بینه دخوازه ور خوارنه کی موزیکی کی خوش به صحبت کداری بکن بوی فرماتی چه بکن و از یعنی محاول بدن که پلاتفورم وکوی نتنی شاید نوروز شاهین دنزی آنم بیجم وکا پلاتفورمین که خوارنا نیورو داوی هفته مهی جاره کی تچه جواتا کرد ورن جم بهدوره هم خوارنان حالتیک بخون و هبرو ببینن امی پلاتفورم وسا در روزم پیش تچه کن جبو که جوات احتیاجا وان ببید شتانا هنه که هبدو ببینن باشه گلک سپاس روزا تیچه بیجه فرمو هم تا گداری کن از دخوازم دگوتنا بکم کردین سویدی ولی سویدی تا نوی هنرمنده ما نگوت نوی رزگار دویماز هنرمند کردی آناتولیا ناوینه باکره کردستان آناتولیا ناوینه باورم کونیا وی نوروزانا گلکی خوش کرو است خوازم اجیل ورا سپاسیا هم هنرمنده ما بکم و هم جی همو بشتارن شوی بکم براستی به هفر خوش بو اریمه ارگانیزه کربو مجبو خلکی کردین ستوکولم ما آباده کربو لی بشتاران شوا ما خوش کرن بشتاران شوا ما خوش کرن است خوازم سپاسیک مزن بدم همیا براستی جرای کم پشتی او قصال ام هاتم با هف دشاهیک و هاده پر هارمونیک هر کس خواته دیدید هر کس وکل مالا خوبه از خوازم بیاجی بیجم و سپاسیا بشتاران بکم هر وها سپاسیا هنرمند رزگار جی بکم براستی جاره دگوت از هنکی استرانه عالیه ما بیجم آناتولیا ناوین و دور جز هنکی استرانه کردستانی بیجم ملاوی آوا براستی گلکی هارمونیک پر خوش بو دیس دوباره سپاس سلما خان تیج بوی نوروزی چه بیجه؟ دنگ خواه وکه دنگ میکروفونی وکه راستی من حیاوی روژه جی روژه نوروز جی اجی کنگره من زانه بو که شایکی نوروزه به آماده کرن لدرخستن یا جی جبر که سوید جیکی وصا بو نوروز خو هم بیجن دهمتر دا سالونین پر مزن دا هم جیل دروا دایم پیروز کرن yani Suvet her daim vek numune bu ولاتن دن این اروپا رازانی
يعني از هناك لوش ماش بركم ليفر بيروس كرداني ماركا و ما ديسا ماجي بالشايكي قرسي ما مثلا كر اجري نوروز درا شايا نوروز ما تشيكر لي راستي جي بربريكو بيكو ام بيجن يعني ج استرامبيجي بقرا جي ديزاين جي ماسا بقرا حتى داوية مقويا افقا كس اوقا ماسا اوقا صندلة اوقا كس نايل مقو يعني شما فالا اوقا صالون كي مازنو اوقا ماسا كرسي دانينا جاري كده بديت يعني هاتن يعني اواجي شنازيه بو راستيجي كسن نافدار كسن كجمة جنامة يعني جهر رنگي از باورت كما ما بيجا جهر بارتي وريخستني جاتبون من هناك وصل جديد زاني پر دلال بو اف گرینگه جبون من كروجن وهذا يعني نافي بارتي ياجي ريخستنا گره نمهم به روجي گرینگ دا همي بارتي وريخستن گره الباهف وی شایه یجی وی سرهلدانه به هفرا بکن یجی لدج به هفرا درکبن او شو از گلک سپاسداری و ما راستی جی و شوک پرفکت خوارنین پرفکت که من باور ندکر خوارنه اوقا جوره و خوش مچکرن که داوه خوش کفش بو و که دکی پرمزنده بو از بکداوه او بو سرفرازم براستی جی گلک سپاس بهویا کو اف دیتن و سیاستا ناف سیاستا کردی سردست به پارتیتی دروژه نورده دوی درنکه به پیش دوی درنکه به پیش دوی مروب بهشمندی نتویی بگره او براسیجی او گرینگه آنکا تدی گوتنه که دبی لسر هر میره سرکفتی جنه که لی روزا براواجی کرد گو سر هر جنه سرکفتی میر هنه یعنی میره که الان کک ممتاز چد بیجه گلو کک ممتاز تو چد بیجه اف شیارا اف چالکیا نوروزا استوکولم تو چاوا دنرخینه تدی ام وک ام جدر و میوان مددیت خودی انسیاتیف جنبون جنن پوکیی بو لیتوشی وک پاش پرده یا جی یکی ل متواقع تو چاوا دنرخینه و چاوا بو نوروزا یا وک براستی تدی کنگرامه بلی بو کو دمک دریج بره ما دیار کربو اما چه بکم ما پشتی جی تثبیت کرد ما خواست یعنی دما حوالتین دروج دمینن شمی یکشم دورا دچن و هر کس ناسوان هنه دوستوان هنه ج کنگره فرصت نابینن وان ببینن ما هر دو خواست شایه که هم چه بکن لی پشتی درکت کو یعنی ببیجن نه فدراسیون نه ببیجن شبکه هفپاریا کرده نوروز ای سال چه نبو مگو والاییه یعنی هم امشخو بگی جن آرمانجا خواه اولین ما نونرین کو جوالاتین جدا هاتنه و ناسو دوسته وان و ورن وان ببینن و مگو ام ناوی شایا نوروز لی بکن و ام درو دورا خواه ام او بکن براسی جوه کو هاتن yani چند او هبون yani بجن حوالین کو ج پارتیندن لپرانی درو دورا مبو yani درو دورا کیمه او بو yani و ما بویجی حدود کر yani ما ماس مدیا جواکی دا ما بلاو نکر yani نه سر فیسبوک نه بی ایلانا یا جی او که ما ایلان نکر مزان بو سالون ویتر نکر ما جبوناوی تنه کسی کو مخواست یعنی کسی کو ما کاربو خوب گهاندانوان یا جی باوایه که درو دوره که می فرح ما گازی وان کر جبرکو اوه کو هاتن تیه برچیه نوروزه بون و ایدی بوه و همیجی حتی داره که هفدوجی ناز کرن
بو شبكه گلک صاممی خوش و او ل دوی ام بیا بفکرم پیش روز سالم پیش تجی يعني نتني نوروز هروا استيا جواتي هيكو هفدو ببینن بهبدور الشبكة در باز بکن جبروي يعني دنا بروجه مدى شبين بيواي بندكاي سالي دو شف سي شف ام تفكرن يعني السويد اللي دري دنيا كايجي امي الحواله خو يعني وك ريبريا بارتي اولاد باريزن كورسان الاوروبا امي برنامه خدا جي امي شبين بي رنگي او بكن امي جي بكن بله باشه گلک سپاس اسپاسیا و هميان دکن ما بهفره برنامه کی خوش لدارخست دناو ودا ایکو بیجم تشتک جبیر کربه جبوی قنغره جبوی تشتیدن هبه ونقانن بپیون هی کس گلو کس تخوازه تشتک بیجه نا باشه از خوازم تشتکی بیجم نلسر برنامه و نلسر نوروزه قنغره جبركو از دبن تسيرا دوه دامام كو او ما بيرانينا اولوف باشناوي تانغري ما بيك اني يعني بيجن بانساتيفا هن هوالان او تايبتيجي يا عمر شيخ موس و يا جمال علمدار وانا وهردو جد سودت تاخوانه كن دورده مرو رولا کسایتین کرد جی دبینه يعني يكي اولوفتان بري ديتيه و تسهيل كريه كو وي بخواب كردان ناس تكر ل بلكي ندهات بيراوي كو كوميتيه كدينه جمال علمدار بيه جمال علمدار دماكو هاتيه قوتيه كو دمكم اوان سالا دا نونري مالا مصطفى برزاني هي اوروباي بو الانجليسان دمكي ما بو دورات بور سويد بجيبو بو دمات سويد خوازه كوميتيه كي چيكه بي اواي هن كساد بينه یک جراد و اگر تخوازی بسر که بی هر بی اولوفتان بری ناز بکه و دیده ناز کرن و اولوفتان بری بخواه اینسیاتیف دگره قومیته داتینه دوراد او بخواه بجمال علمدار و طبی کردن که هجمار وان گلک که من یک جوانجی دکتوره که گلک بنابو دنگه که بلکی زیده کس وی ناز نکه اصلی خوش روحایه او بخواجي هن ايجاد ويجي يعني انا ده اوي ده بريا وي وهناك كسن كويتش جمارا وانجلك كيمن كوميته داتينن و كوميته حميه تشبكره حمي سويديا يعني كرجي نابه داتن انا و كيمن هروان نورويج دورا باردون بيشيل فنلنديا دورا لإيزلندا دورا جي نورويج جي داتينن حميه داجي ناسن اولوفتان بريبونه يعني بانسياتيفا وي بو دوی ام دوسته وا زياده بكن و يعني تسيرا ما صدا يكي تسيرا يكي وها او ناكه جبروي ام دماكو باوروبيا ام تفدگرن ام پشگره دوزا كردستان او بكن يعني بارتي انا يروي بارتي اون يعني اراجن اون ببینه به مرد خوازه دناو کردین اوروپا دا پشگری غزیده بکه يعني آلیگرو آلیکاری ببینه لدما که ام خطاب اوروپیات کن ام دوزا خود درخن پیش دوزا ولات خود درخن پیش بله
باشه از گلک سپاسیا و دکم سپاسیا و همویان دکم مبهر صحبتك برنامه کی باش لدارخص بهویه و داخوازیا و سیاستا پوکی سیاستا ما بسر کفه و بگیجه او هدف و ویزیونا کو دانی مدانی برخواه بگیجوه تماشوان نجا و واره ما ریوبر و سروکی پوکه اوروپای کنگره پوکی نیرخان شایا نوروز نیرخان برنامه که خوش سپاسیا جناب وید کم حتی و ساعتی و زحمتی کشاند سپاسیا حوالی خوی لپاش استودیو دکم حتی و ساعتی علی کاریامه دکن حتی جاره که دن بمینن دخیر و خوشیه ده ایوار باش سپاس